Tshikolo itshi tshi vhuponi ha mahayani nahone nṱha tshikwara. Tshikolo itshi tshi tou vha tsini na khoro ya Pafuri ya u dzhena vhugalaphukha ha Kruger National Park. Kha tshenetshi tshikolo ndi hune ha dzhena vhagudiswa vha bvaho kha mivhundu miṱanu yo fhambananaho. Muṅwe wa vhagudiswa vhenevho wa miṅwaha ya 19 ane a vha advice mabunga u tshimbila tshikhala tsha kilomithara dza 2 ubva muvhunduni wa hawe wa Dobo uya tshikoloni na u humela murahu hayani. Vhagudiswa vha tshivhalo tshipaḓaho maḓana a 40 vha shumisa dzibisi dza u endedza vhagudiswa. Vha Muhasho wa pfunzo vho ṱahisa khaedu ya uri zwa zwino athu khunyeledzwa khonthiraka dza zwiendedzi zwa vhagudiswa. Vhagudiswa vhone vho amba zwi tevhelaho. Dzina ndi u tshimbila tshiṅwe tshikhala tshilapfu like nga tshimbila more than 4 hours or 3 hours u swika uri ndi tshikoloni like tshikolo tshi ḓa tsha bva nga 2:20 ndi khou tou ṱuwa hayani like ḓuvha ḽi vha ḽi khou kovhela ndi u swika hayani late nga 7-6 and then ndi vha ndi khou balelwa na tshifhinga tsho ṅwala dzomo kati tsha tshiwani ngo ndi vhuya ndo neta milenzhe vhe tshi khou vhavha ino babado ri swika late ngori ri vha ri khou tou haika na tshifhinga wa wana uri vhathu vhane vha vha na dzi transport vha tou ḓa kha riṋe sa vhana tshikolo vha ri koleke tshelede ino tenda 500 uri vha kone u ri fhelekedza zwikoloni. Vha khorombusi ya tshikolo vho sasaladza Muhasho wa pfunzo vunduni ḽa Limpopo kha u kundelwa vho dzudzanya fhungo ḽa zwiendedzi zwa vhagudiswa nga tshihaḓu. Oni muhasho tshi nga feila u na nzudzanyo dzo ḓivha uri tshikolo tshi khou vula lini na khaḽenda vha nadzo na vhashumi vhane vha shuma u ṱoḓolosa na u nzudzanyo vha nadzo thi vhoni vha tshi nga feila khathihi na tshikolo. Vhunzhi ha zwikolo mona na vundu ḽa Limpopo zwi khou vhiledzwa nga fhungo ḽithihi. Vha Muhasho wa pfunzo kha vundu vhone vho amba zwi tevhelaho. Nyimelo ya vhana vha fetani ri a i ḓivha. Delay yo itiwa nga uri ro thola dzi service providers zintswa a vho ngo kona u ḓa vha dzhia dzi contract dzavho but ndi nga confirma uri kha ela bada yavho ro thola 2 service providers muthihi wavho o ḓa a dzhia contract yawe na service level agreement o i saina ro lindela the second service provider uri a ḓe a dzhia contract yawe uri a songo dzhia tshifhinga uya a thoma mushumo na u make sure uri vhana vhashu vha khou ya zwikoloni nga tshifhinga. Musi mvula i tshina u swika tshikoloni kha vhagudiswa ndi khaedu khulwane vhukuma.